Anja Akashwani etanagal dengan tan lai tarik talma kumbrin ka bajik samke Rohit Sotolangkin kaman lai kung song crime exat ka gyat chi Urakin Arunachal Pradesh ra governor KT Patnaik ka PM Gati Shakti implementation linhai review meeting mo Raj Bhavan etanagal henga ngin ve tha kara dadla Ranchan review meeting an gonglek wan chief secretary Manish Kumar Gupta ura planning commissioner ura lalang official sankane presentation ka tha kara dadla ura governor kawan shaw mo departments changtaw wasan chipui wi anjan PM Gati Shakti an exit karta mayo da takai tha kara dadla ura bishimo NTPC sub junior national archery championship lauhing kin talmok len Wanjawan Golden Jubilee Outdoor Stadium Upia henga in ve samla ran dadla Ranchan tournament Wanjawan tan lai tarik sangyap mo lauhing king talmok len ra faimang da dadla Ranchan gonglek wan chipuirat wan bishi moktam teams Wanjawan talmong gren rangren union territories rawan gonglek wan kyap mo affiliated archery units wansan anjan championship le participate kat mata da dadla Ranchan live chief minister Pema Khandu kavi social media helaka khraina por da dadla ura Kyap mok sam katan changkhang shan ngan lakin Arunachal Pradesh ra wan gonglik wan katam man North East India Arunachal Pradesh ra ngan la da anchan lai wan deputy chief minister Chaunamen ka vi social media halaka khraina po da datla ra deputy chief minister Chaunamen ka khrai tha ka Arunachal Pradesh ra kin rang ma su tang le sabre su joshan chawla me wancha wan vi GI tech geographical indication than la da khrai tha ka da datla Jairampur Changlang district yo Sangba ta cho plywood factory lamai ka thapla dan dadla wara anchan mai anji wan Assam Rifle wara ka Spear Corps Jairampur battalion wara kara local fire services wansan chpui ka anjan mai ane man thaw kan dadla man saw ka shan chongshin shan mutu maira masam ne dadla wara ngit sam workshop wanchawan aka ruso lai wara culture wanja rewatch hai ngai ba samla dan dadla anchan man tarik talmo le ka tarik talmo kanin tan lai lau hinkin talmok lena samla dadla ranchan we rewatch central for mother languages wara ka mansan ka anjan we organize ka thamna dadla wara anchan gonglek man show mo lai chu wara ka chil shan chil mata wara lai show ne ta sai mansan dan hai ka thaw karan dadla ra deputy commissioner lower siang district rusum rekshap ka ngangin we district level monitoring committee kam district developmental report meeting ma ja tha kara dadla conference hall hai Ura anjan meeting anlek wa shaw district a shaw departments chang tongsan hech pui ho thaw karan dadla ura anjan meeting an gonglek wan shaw government fa scheme shan kin state gongra ura district gongle shaw government sponsor ra developmental schemes wa jawang satka samanlam sam yawan ta than manlam than manjang dan hai review ka thaw karan dadla ra Longding district police ura ka special task force central reserve police force ura ka special forces san ka ngangit wai flag march mo ka thaw kara dadla anjan man glad hai ka shiru samla la glad hai nya chong khat chong tawrang gaw bura smraka anjan flag march ja pangcho waraka shawmo wan glad ka masan chpui ha samla dadla warakara panchayati raj institution elections law hinking talmoklen wanjang dan hanek thaw kan dadla pra North East zonal conference wanjawan institute of town planners India wanjang ngin wa Imphal samla dadla ra anjan conference and google wa shawmo experts changto planners changto wara contemporary issues shawmo begla ta cho urban planning regional planning North East pu anjan khwan sampulan ha takai thaw kana dadla Nagaland chief minister Nephew Rao ka ngain we katan Air India Express aircraft ja Dimapur airport ha ka fort ha kana dadla wala besectoming in manchawan tan lai tarik talmok mo leka lakap lai tarik kamban lauhing talmok len stage puye tha mana dadla ura anjan team manchawan swas evam kushal parivar purush sabagita se hoga ye sapna sarkar tha mana dadla ura lahara sakat me mancham mane kana sa samlong sik samlong one fi anjan program tha mana dadla shokane family planning tekat ura anjan program an gung lek wan kmai wai ru ne ka shokane ka family planning tekat pandan hai awareness ma pi ma ta dadla one fi wan contraceptives dom da wangkung condom oral contraceptives pills ta se brachan so wara kara injectable dom da lungne ka ta san sam po he ora IU CDT tuberculosis dom da kame sa he lung ma ta sak sik sam po fi ora anjan facilities manja condom ta san te ora ka self care kit ban san ta si be kam krung yu install kat ma ta
Orangnya family planning kat me chaman wasan hela ne ka family planning te ka chen mang da dadla ora donga ansom lakin kaman lai kong song faila nai flora fruit nai bajik samra